Pamiarsa kantos April panglimbakan kredit kantun tedun. Santukan pengupaya antuk nangyang ekonomi ri sampun pandemi COVID-19 muatan galah. Pangurati ekonomi inyoman sender mausang recovery ekonomi puniki muatan galah suwe. Mangda ekonomi Bali side sayuakti metangi. Sender narkayang ring semester 1 arsane mangkin panglimbakan kredit perbankan kantos dedeng. Ya diastun sayan tumbuh nanging ring tengahing kahanan mangkin bank mangdayat-yatna medalang pemargi. Santukan bank memargi anutin penglimpak sektor real. Utawi sane kata kabaos mone follow the trade. Tios punika perbankan ring Bali katanyane over liquid. Perhimpunan dana pihak ketiga memargi becik raris pemberian kredit kirang. Nanging kahanan punika kakantenan normal. Ring industri perbankan asa punika taler Direktur Utama Bank BPD Bali Nyoman Sudarmo maosang anceng penglimbakan kur BPD Bali siki 6 triliun. Raris kantos Juni sampun memargi 50%. Bank BPD Bali nyokong penglimbakan kredit nenten wantah ngelintangin kur nanging taler kredit kusuma. UMKM sane nenten malih side ngolehan kur BPD sampun nyagayang kredit kusuma. Program punika pemarginyane akeh sane nganutin. Kaptiang perkanti pantaraning baga ring sejeroning nincapan UMKM puniki sida rajak memargi melarapan antuk ngulengang ring UMKM antuk nincapan ekonomi memargi ngelantur. Citamaya Bali Pos.